Some yen crumb yampa. Robia, Chuma of Fidian home. Nain come on. Bena a bit. Bena Swan is up. You could think come on. Some of come and said it. I'm in Chinabako. Apostle Okwajiman. Welcome in Sawaha. Seven days, Sabbath Church of Christ. How was she? Anya, Honor She, Honor Sonity Nisha. Dumujuma. Welcome, Sana Pedia. Chinaboko. Apostle Okwajiman. Apostle. Engineer, shalom. Yahweh, shalom. And then the Mechiao. And then the Chiaviampa. That is an face. Obadian Adumo. Yes, you're holding. Yes, you're holding. Malquabansu. Yeah, you so. Never seen for you, appreciate the nature of Yahuyanasa. And correct. Now, as for a Nankomo. It is our friend, Niquan, and Comobia P. and Comobo. Na Bompemamina, yes, she said, and come with my year. You me that say, and remember me elder Che Abompaye. Yo. Adolfo Yamompaye. Ye young company abankas here. Or quantity for Jasadan Counting. Amen. And I was on a mutum na one this Abba Yahombai. Near Quadazo de Fortier, near sorry, what Basakazi, Ekutayimu, in Nasin Counting. Amen. Ye Japa and Nasin Kan Shawansa. Yadiakuma, who do only adjure who do in Shawansa. Biakumamni adjunimu. My one son more rakumamu. Biauma and Tiasi. Nancy and Pepper by Momentum Tiasi. Nasadin living could mudimu, Yadanasiamau. Yadosanka for Shawansa. You need pediasin chair for 2 Mr. Casafon Mucha woman. What don't it? Amen. Amen. Yeah. As a first then come. Ebusia and then we are saying Shabium and then we are consider 21st of February. Yasin Shabium, the beyond Danina, it didn't come off the Bible Bacatre, and then also for becoming Sir Apostle Okwajiman, ya or the 7 days about Church of Christ, and no ewo awashi anya Hona Asono Ebusia and then Uncomoho. Now, also for Nancomo, want to say. Yeah, my shida tana say adwene ho a my shida ntiase ba pasa. Ene say menim say nyame a owiase ne do so anase den. Nyame yesan. E say na say metiti de nkofo bi kana ensam bi ekwa na kame ase nyame do so. Se yakopon do so na anya Kristofo nyame be na esum no. Anase say me meti we na me ekwa asore mi ankasa yakopon be na me esum no. I just a watch me. Na wo ba kyerɛ me so na fi Bible mu. Tede na Bible ka fa sa say nyame sign na wo wiase because me kai say Yakopon no aka. Say enso nyame foforo bi nka me ho. Na kyerɛ nyame dɔso. Se Yakopon no atumi aka sa de a nyame dɔso. Nti nye Kristofo nyame ba na yeso no. Yo. Engineer. Yeda osoro ni asase wurase. Amen. Our topic here, walk of our better way. Emu to papa. When you say, I believe I'll be free, be a lesser. Walk of our assembly would draw an arbitro. Medical Machia, a piece at your phone, you know. Yes. Chia do a command of a penny apostle Ephraim Quakudanso. Michia Achima Samanka Sifu, you know. So, amen. Engineer, sir, Bisa enyame eya he enyame doso meka se ane nyame doso papa na sami ye baba mu a eka se kan ye gidi fo kura na ya gi Kristo adie ye kwa asore ne kura no ese ka wura so de bi so bi se nyame ben ana sa asofo ne de ma me na okubisa hon ezo re upun konta wow ebi se enyame wodo bebre ne wo wiase nokre na yema Bible na nkasa anim nya den na ho answer na ye be koso no yen kan kiro kronkron ni mfiri Exodus chapter 32 verse 1 ebra wo Nyankopon koyi Israel for fi Egypt asase so no no do bedu esre so no yen hwe de esi wo Moses Nyankopon friend say omra be pono so
no on in town no magic and ransom will do and family or mine. Moses is free or when child quiet. Or could you do 9 and Yana? Now, you see what man. Exodus 32, verse 1. Wama ara eye sika nantwieba. No man who say Moses achere. O man who say Moses achere no. No answer free be polo so na man. Na Moses insani free be polo so man. O man bo man no ba Aaron chan. O man nyina bo mo wan ko so demonstration tia Moses ni nia panyi Aaron a odi na cheja no no. E no be say no say. E no man ka kire Aaron say sorry ye nyame mayen. Sorry na ye nyame mayen. No ni yanim. Na woni yanim. If you say Moses yi. If you say Moses yi okoyi. Abrante okoyi free Mizima asase so ba ye. Okoyi free Mizima asase so ba ye. Ye de yanim de aye no. Ye de yanim de aye no. Aaron ka kire won say. E na Aaron so eti o man ka kire won say. Munyi sikanka ye wo mo yere no maso. Munyi sikanka asomadi ahyehyɛ mo yere maso mo mra me. Ene mo mama ne mo maba asomone mra me. Mama asomadi ahyehyɛ mo nyi mra me. Ene o man ni nyina. Ene o man ni nyina. Eyi sikanka ye wo mo asomone ede bra Aaron. Sikanka ahyehyɛ o masom ade ma Aaron. Na Aaron eje ewo wo nsam. Ene Aaron ji sika nka ne wo mo nsam. Ode paya eyoyo ye. Ene odi gu yawam, ene odi si gya so nane no. Oye nantwie ba waguo. Ene odi ye nantwie ba di si dua so. Ene o ka kire Israel for say. Ene odani nyame asam no. Ene o ka kire o man Israel say. Israel for. Israel for. Ye ne unyame oyi free Mizima asase so ba ye no. Ye no kure. Asami. Wadana asam no. Wadani asam no. O ka kire say wey. Ene munyame a oyi mu free Mizima asase so ba. Wa bra enye no kure. No opese oji Moses ne munyam no. Wa ji Moses say anchi wo Yakobon ne munyam. Eti nanyini a osofo bi betimi ama wunyame foforo bi. No di ye Nyankopon obo soro ba asase ne dia edan aso. Ayasemo. Osofo bi betimi ama wunyame foforo. Oh yes. No di ye Nyankopon tio. O di ye Nyankopon di ato no. Ato so. Obi betimi akase mi Jesus ni. Obi betimi akase mi Jesus ni. Obi betimi nana hwe ma mi nkase mi nchanyini a. Ati se du akoto kraman. Na di kraman da ba ufi. Edina apa na de to kraman. Woni pa di hope. Ya friend kraman bi hope. Kraman wo. Mexico na yo kraman bi wo fa no kwaku. Yo. Kwaku. Kraman wo wedi ya to kraman. Kwaku no. Kwaku. No ho dem pa. Wo. Ya odi pa di hope. Ya dia to kraman. And no be frequent dia wodo and no be the Oscar. Obi the Oscar na to the kraman. Dukrem. Eti dino. Won wasesa no. Ana mi yes. Me papa wey. Ye nyina enyinia Nyankopon ye nyina papa. And so big make us me come papa Nyankopon. Yes. One onim din one onim yenti o kasa. Yeah, ona ete. Won onim di wakofa no. Anu odi obo ade di ato no so. So. Aru asema o kenya no kra. Ase de be no man ne ba gie die. No mo de wakoma die chi wo de tie babo. O si we no nyame oyi free Mizima asase so ba ye. Wo bra nya no kra. Na Aaron hu ye. Na Aaron ya dan ohun se de o ye ne nye. O si aforibuche ewo mani. Anu o si aforibuche o man anim. Ene o pa mu kan say. Anu o san pa mu ka tro man say. O chene Awurade Nyankopon afase. Ene o chene eye Nyankopon dan afase. Anu o di Nyankopon afase wo do ni nyina si wo de ma aboso no. Otua hima bobo o si afade na sumbi afade. The formula na no is afode sum Nyankopon e wo ho no. O di the same line no. E sum sa wo ho ni no. O man ne transit din no wonom ye. So bi be boy Yesu dire akira wo. Nyina bisansa Yesu be ya. Honia Papa Jesus bisansa ni Papa Jesus be ya. Me papa Yesu bisansa ni Papa Yesu be ya. Ye nya Papa Yesu. Mpo anya ntimi nya Papa Yesu. Ye nya Papa Yesu no ba ko fon sane nsa fa ni nkodwom. Ka nka samene ne kwa. Na mene ne kwa. Na mene papa kwa. Na mene mame kwa. Ye nyina ye Yesu. Nkwantimi ntam na mfa ni nkodwom. Dabi sa. Kababu no. Was ene Awurade Nyankopon ka kire Moses say. Eti Awurade Moses she top one. And no Moses amane say Moses wo de wonti de asie. Saniko. No omanya wo do free Mizima asase so ba ye. No na do free Mizima asase so ba ye. Omu dia sambone. Omu din samone. Wa mane afri okwanya me kire won so ntam. Omu afri kwan na me ka kire omu no so. Wa ye nantwie ba waguo. Omu ye nantwie ba yaguo. Omu so na ba afode ama na kan say. No omu so. Omu ye den. Omu sore no. Omu sore no. Aba afode ama na kan say. Afode ama no aka say. Israel. Ye ni nyame oyo free Mizima asase so ba ye. Ye ni free Mizima asase go bra. Enya no bra. And be said the whole Ghana obi a wo tell me na green say who is your God? Why ni unyame?
nyame bɛ na wosom no me beside the organ obi a wo da ho sabra wo tie mi sabra wo naye me beside say who is your God wan ne nyame na che say o say ye ne ye tue was ne ye trans na damre ye bu say ye ho yes nyame bɛ ne ye som nyame bɛ ne ye dinama wo no yeah we are member o asori na ko yo wonnim nyame asofo ndi ama wo Dabi won sa Aaron say you Moses the back and obaba condemn no mu bo woni no a and Moses sense fam mu a akombe fresi na ntwie ba ne say o ye nyame odum fi mi siri wo bra nya no kore akokokoi Moses ninya penya ro nim say enyi sa wo honi and ma mu paaye Dabi aso asese dini no to be beside who is your God I know nyame bɛ na wo som no nyame bɛ na wo tu na mo ko hwe na chiri kwan no nyame bɛ na wo hwe na chiri kwan no nyame bɛ na wo so ne ma ko ne nkyɛn no nyame bɛ na obi ama akwankyɛw ne dini mu no nyame bɛ na obi ama akwankyɛw awo ne dini mu no asɛm nyame bɛ to be nyame wo awo wiase dɔɔso hwɛ engineer Bible bɛ ka sɛ ni akyerɛ wa yanko 1 Corinthians chapter 8 verse 2 chapter 8 verse 2 ni yanko verse number 2 no o say na se eye obi se onim bribia wonim bribia onye hunu de sese onye hunu de sese ohunu hwe ba bunu na se obi do nyankopon na se obi nim nyankopon boss we ba asase the creator almighty Yahweh ono na nyankopon nim no ono na sa nyankopon so nim no kwai na abosuma fo de die ho de na abosuma na ankrofo guo ede ma ankrofo som no de yenim se ye tie de yenim perfect abosuma anya hwe wo wiase shi no timi fa di pan kodur heaven Dabi na onyame bia na so ni ho na onyame bia ni asase we so ate obaako pe the creator yes your boss we ba asase yes your boss we ba asase ni din Elohim Yahweh yes nyankopon tete botan nyankopon twediampon onu nyankopon ba ko pe ni do ba ko pe so din Yahweh Messiah yes ni do ba ko pe Jesus Christ na zani Messiah onu obi di ma wo no ana obi afani sense be previous wa fa busumi no odi ni Messiah din ato no so what Jesus ato obi and what di ma wo shababu no se enso osuro se no osuro asase su enoma ye from anyame wo ho enyema Bible se na tie fo aso nten se wona ye from anyame bebre wo ho anyame pi wo ho anyame pi wo wiase awrade pi su wo ho awrade su pi wo ho na yendie onyankopon ma ko pa ne nim onyankopon ba ko pa ne nim wa dan se Yesu Kristo nyankopon Yesu Kristo papa Isu nyankopon wa e fa ni Aisha dai eja no ma nyina firi ni mu ono na nyina firi ni mu ono ne yebo ho ma no ono na yenye ho di ma no ene awrade baako ene Yesu Kristo wanam ne so eje no ma nyina Yesu enam so ho ma no Yesu ben na ma wo Jesus buried number one. Yes, buried number one. You will fake Jesus. Yes, you will fake Jesus. The bizarre question: who is your God? I know Yami. Yami ben na usum no. Yasem kesi o. Let's just say the Yakopon ye be a fake one. Fake one. Are you serious? Now you're dangerous. Imagine it for. Obi ye na small can say. Meja me da se makwa. Na me ye fuya me ya. Ni asa me ya de. Won ni won kwa ho. Do be na wo dwene ho. We go to Ecclesiastes. We go to Osenka 4 kan Bible. Osenka 4 chapter 6 verse 7. Chapter 6 verse 7. Osenka 4 chapter 6 verse 7. Ecclesiastes number 6. Chapter 6 verse number 7. What's any bra obri nyina ene Ghana memoa enam sa so hia benti na kokohwedi akwhye kusie bom ahokyire nti ba bi obi nkose meko aya ahokyire yes asochie bom wiase na no tene etama ni pasese di pa won twetwede ni pe hunu ba bi onfa ni pe hu kotokwa no fa friendship ahokyire benti ba bia de ni pe nie yes woni ni pa nom yes woni nyame ben ye de na ma wo sa ya wutie ni Bible say any bra obri manya ni pa bra wiase chi a wo chi nyina no obrema na no obi nko prayer camp bi se 7 prayers everything work out na no nti no go feel ni bo aye ka ti pabedinti and they do obi copy ba bi se so akọ na so de na kra pa no na so de na kra pa yan kwa je ne de anya no nti no obi ko akochini ye ni nti ye mo obi akwankyere obi minim se heaven de yan ko obi akwase ma heaven akwankyere da ana Bible warning ana ka che wa hu so bai yes mini awoda wotia mi sabro obi atufo sabrase yan kwa wa ho kyerɛ nti besi yan kwa ehi no ode wo ko nyame ba no ode ne koma wo who is your God I know Yami nyame ba na ode ne koma wo Bible said you odi pabedie ana odwene ho ya je ne kra padie emem so open kwaje de nkwaje wan kwanche hwehwe Dabi
nim do obedi wan kwankyere and wo kwahwe yama babu ne nkasa na babu ne enda enyemadi ne yi hunu Nyankopɔn kwai yanko Jonah chapter 1 verse 4 Jonah chapter 1 verse 4 Jonah 1:4 adof yete Nyankopɔn asem wasne Awurade ema emframa ano ye de ebebo wepo no so Jonah Nyankopɔn man say wonko kanasem and wo balance so wonko wasne hum kase etu ewepo no so Jonah ni mu no oga no nim say Nyankopɔn kasa kra na po na wono nam wote ship no mu kora e po ni Nyankopɔn dia and wo so balance Nyankopɔn eti na yesu dwane nyame a o say na say eti wote ship no mu kora Nyankopɔn say kai Michael ye kika ko Jonah afos na niate wo so wonko yempa we bi yemfa nupunum na pri start say huru hum kase boy opo no so na hum kase boy say hum ye boy aya wo kira ba wiase hum boy ti pebre karabunum ehane ye sense de yakobo efe ship ni ye na gese de pese putu o eti ehemufo ni suro ye ehemufo ni ship ni mufo ni suro pa ene o tietem fra wona enyame oh hallelujah amen wosi enyiro so mu tietem fra dan wona nyame o mu tietem fra dan wona nyame anyame bebre no oh yes what you kwase anyame bebre din na kwafo kobo but to bet Jesus Awurade eti na Yesu ka kire yes enyo bi osem se dan Awurade onim ni enti a wo kasa yes onim asofo ni bi baby o magura ene niema o makwache di Yesu din atoso ene doso nyo bi osem se Awurade me koto na makasam ya to aso wo de kan Jonah sam dem what tetem fra wona nyame wasna enkofo atiship nim tetem from nyame what to ehene ma jade de agugu apodum kire ba mu tirim se sa na tadia yenyi ye dwade ni bi yentunupu na emaship nim nya ha nes ye na de na Jonah de no asane ko ehene yema koda hape nam no so de nam no so no ono nam no so ama sa ship nim emuni muni sa no ono mo asanya koda mbro akopa da bia da hate ene ehemu pene ne ko ne nchen ana ship nim captain no sane ko da akoto Jonah so wada ene o ka kire ne se ana o ka kire Jonah se ede na ye wo no wada hate se na wo ye de ko so bebebe wonten ana wada hate se won so sorry sufri Nyankopɔn won so sorry sufri dan Nyankopɔn who is your God why no nyame and say captain nim say what that ship nim no esno bia ni nyame o dan awesome no yeah nyame ben no bi di na ma wo no nyame ben no waje na die no nyame ben no bi ma wo ni wa kwankyere no nyame ben kwankyere na wo di so no aya busuma kwankyere wo ye nyame ben mi bi sa kwashi nyame ben na wo som no ayi fa na wo ko nyame ben na wo hwe no nyame ben na wo som no mi pa cho bi bi sa kwashi akwato nyame no bi di ama wo ana so bi di mami wata ma ana wo present ana so papa wata question bisa no nyame ben ye na ma wo no nyame ben na wo som no nyame ben so ye dua so ye bo so ye nsuo so ye aboa and obi di na si ho and na ma wo kwaku free be pa cho kwaku free and obi di na ma wo me pa cho tigari and obi di na ma wo me bisa kwashi coffee but kuduwa bodun so and obi di na ma wo ana se coffee danger obi achimi kase achima samanga so no power dey who is your God? Why no nyame? Nyame ben awosum no. Nyame ben na ma won. Awosum ne. To aba no so. Was also so sufre Nyankopɔn. Won so sufre Nyankopɔn. Se ebia. Nyankopɔn no. Nyankopɔn. Obadwene ye hona yanyira. It was since one say Christ na worship nim obi apaso otra Nyankopɔn. Na se obi a wa nyame baje na kesa won o great. Kwai. Momna me yentintonto. Enti de ba ma jim se mom yentintonto. Ni hu de chamani ya ba yensu. Ni chamani ya ba yensu. Wa twintonto no. Anom tuntonto. Intonto ni bo Jonah. Ana tonto ni bo Jonah na wada. Wa ka kire na se. Anom chiri just mother masa. Ka kire gen. Ya hu. Ayawo ene na muso mas adiyesi. Kire yen. De chamani ya ba yensu. Kire chamani ya ba yensu. Wadwuma na sen. Wadwuma na sen number 1. Ehin na wufri. Ehin na wufri number 2. Wasase de sen. Wasase a wufri so di de sen. Oman ben na wufri mu. Oman ben na wufri mu number 4. Eno ka kire wan say. Unyame ben na wosom no na ma twaso yanko. Wase eno ka kire wan say. Na Jonah ka kire am say. Me Jonah ya ma che mi. Me ye Hebrew ni. Me ye Israel ni Hebrew ni. Me sori Israel Nyankopɔn. Me sori Israel Nyankopɔn. Onyankopɔn ye aponya asase pese. Ya aponya asase. Also fa wo tia me. Wo be ti me jawa so dem aka. Osuro. Se nyame a wo dia ma church members no. Wo ya do bo so ba asase no. Ana body na wo dia ma church member.
abodia bi we job what you omu nyina be kase di obo so ba sase na omu dia ma na ma de ni ehunu Jonah panke jam ya wo som no yes na wo so nyame be na wo som no wo som nyame ban nyame be no bi di na ma wo nyame ba kwanche na jama wo me ma ba no kasa to aso was any ni pani slow pa microphone slow pa and o ka kire na say John o ka kire me say e den na yenya wo e ben pa na yenya wo kwai was na den so na wayeyi na wo so den wayeyi am ye ho kire nsai na ni pani nim say na ni pani nim say awrade nim na o dwane awrade nim na John na etwane efri say na wa ka kire wo na John na ka kire bi nim say me nyanko pastor na nso me ko eto mo bisa na say o ship no ho okay obi mama na say yankomodidie etu obi yina na say akwa we yetim no o ka kire so no ya soma na nso onko etie me ya sure say ntina ntonto no bo no I'm catching and say, a denny yanya, na apona adriama yen, I'm a ponadrama yen. If we say, na punida suhuru, punida, don't na crop cannot punda suhuru. And no catcher one say, I don't catch him. Mon family, no one to mean tree upon na apona ever drama yen, na minim say, minty, and a whom can say a bayan swap. Minty. Odo fo wutie mi nyame ban na wosom no nyame ban yedi na ma wo ya Psalm 20 verse 7 Psalm 20 verse 7 verse number 7 was ebinim kanfo entiase na was ebinim kanfo entiase na ebinim kanfo ponko na yende ye kanfo iso nyankopon di nyankopon Isa nyankopon no ye kanfo ni di kwa one day ye won konfobia wo bubu due so omo dia konfa babo no na akofa nyame bi no mo de babo na to so na so hwiase na so mo twa mo tai omo nyame de ba hwiase na yende ye gina ho kirembe nyame ni cha kirembe aye so ni iso nyankopon ye so ni isa nyankopon obi bia na wo hwehwe nyankopon kire kwan isa nyankopon na gana kire yes hwehwe obadi oboso ba asase yes na chi na di o ma kwancha rough na kwancha ye dia wo de baba heaven o ma kwancha rough na nyia babu be kase ni ache se ni nyame ni subantie yen kan yen ko autonomy no kase ni ncha yen ko autonomy yen ko hwasem di onyankopon eka ye hwasem e wo Exodus kan nen ko Deuteronomy chapter 4 verse 16 verse 16 osna mo nhwe osi yen hwe na mo ani asambone yen hwe obi biara o tie ni me nyam wani na ho heaven ti na akwa sori hwe ni wani asamone ankoje ohoni a wasene amfa ankoje ohoni a yasene amfa adie biele suban nyine ati o se adie biele suban obobodin obere ma no oba ensaso hwe ni obi am kancha se ono no nyame no eye oba ma saso abua biara ensaso obi anya abua biara dai ensaso takrabua ensaso abua no obi abeka che se ono odane abua abua biara ensaso hwe nyame ni pa bi ani ho abetinya ya panche dabi enyina minka se minkyira no metiefo aso nti sai yes bayifo na dane mwa nokure nyame ni pa na nyaboa dabi bayifo na dane aboa yes bayifo timi dane ntontom ka obi nokure bayifo na timi dane once na timi chesi obi wa America yes no akwa senate ma no aba down bayifo ene timi dane mwa nyankopɔ ma ye woni wa nipa bi ni odane aponche dabi dane odwan dabi sabe prepiasa Yesu aye kache so ye jataba Yesu no wana ne jata nche yen dabi nem aye symbol ano de ma abusua ye Juda abusua no kache se abusua ku we jata abusua ni ti Yesu Bible so opie fi Juda abusua ti wo se jataba ni Yesu nokure ono nkyere se Yesu Kristo baba ye jata ne second time ni oban cross oban sawe nade Bible kache se Yesu Kristo de ma ye dika no oban se oban na so bie no miti Yesu so oban da dabi wanani odwan obabia da eye symbol de tone so Bible dia to so Obama yes Obama was a yeyi Obama was na si mama yemfa na si mano no sa yeyi enya dia wodanya ponche odani nyan dabi chesi nyame ma dabi owo ya boa boni anyakopon so on pen on the life yes and what you wo si wo edima Satan etu kan Bible no of Satan so owo dada yes our Revelation chapter 12 verse number 7 was no kuba so Michael nabofo omo tu otwease ne so sa was no otwease ne nabofo no omo tu omo no otwease ne nabofo ko nenso wantumi wo nenso obantumi wo wanya kwan wo so bio no nsama anya kwan wo so no omo tu otwease
chiasie kesi o wodada our friend of Bonsam any Satan your dad the penina mamutu nyankopon mra Satan o yo wo nyame nipa na ni pete onani ahwiawa onani akante onani dabo onani kutre nyame nipa hwadwuma mu na ye nyankopon obofuo mpo ma ne nani aboa obofuo mpo o ma ne nani aboa bofo yi ni wadi wadaye mu kire wa o ma na panche form o ma na panche form wo so dan na wa panche no kasa kire wa eye musuo sitabo nyankopon pese o ma hu biliam hu se biliam agimie biliam adim kwasi asemtin na biliam wo kɔ no wo te ponko no so a wo kɔ akɔkɔ domie no wo te ponko no so bible say Genesis ye bible ka sem bi wo Numbers o chance biliam wo kɔ no wo te ponko no so no ponko no so no ɛno nyankopon bie ponko no na no Numbers 22 verse number 30 no so was na afunu no aka kire biliam say na afunu na biliam ten so no afunu ka kire biliam say enye wo afunu no me enye wo tese say bofo bi abeje nanim biliam so agisika ekwakotomi nyame ma ana otie oponko no so ana odi afunu no ko ana bofo agisika wo nanim bofo ni agisika wo nanim no bible no chese ono biliam no so ye difo no po wo say bofo nya nanim Biliam so ye differ well hunu na mumu fe no nyako pass sani suba no what dey differ ye na kwama boa no no nipa da se no so ye differ ne fe ne efra shababu no verse 28 no was everybody be afrum no ano be afrum na no ena obie nani eti afrum no ka kire Biliam say afrum no aboa no ka kire Biliam say eden na maye wo eden na me oponpa wo tem so da bia me dia ye wo ena abo memplensen yi wo chama ba e September o jira sa no Biliam bon piu so anko no so se bofo ja won to so Biliam ka kire afrum no say na Biliam ka kire Biliam wa kukudro o so ka kire aboa na aboa wa kasa e se ka usi e huri gane kwa o so tene so e sika na waje gu ni bottomti o mia nani hwe ene sika wo bi padie adra wo bi agenti en se bia eni wu sam no pa e se kinipa no ono nkasa na ni wuo no pa ene o sa hye hodere yes kasam fowie no asa hye hodere shababu no Biliam ka kire afrum no say ya mamani ya mo ahye no e ka kire afrum ba no say wa kuro mi hunti na afrum wa kuro mi hunti ena ma twa ba ate eti se me kura nkranta na se kamikita se kan na an se ma ku da aka ponko wen ka me twa ti ananti akofe ananti fam akọ afrum no ka kire Biliam say afrum no so ye bold ka kire Biliam say enye wo afrum no me enye wo ponko no me enye na wo treme so da bia ma ye wo sa pen ena o se da bi Awurade Yankopon bia Biliam ani no hu Awurade bofo se bofo ejira kwan ni bofo be jira ho a okuna nkranta wa se wona sam wana ni osuno da bi na from na ka jese osuru so se mi tira mi jira ho o huri se bofo Bible say mi bisa who is your God hai ni unyame ye nyame ni nane moa dabi ona ni mpanche dabi ye nyame ya somu no yanto aso ona ni mpanche shababu no wase ma ye hu mu obi a me ye hu mu ye mu nipa bi a wa ma nani so ache osoro owia obi wa no de owia nyame ena ma wo osenane obi de osam nyame ena ma wo insuruma obi de insuruma nyame ena ma wo osuro asafo nyina osuro asafo obi ebi hwe se obi amai wodo enyame ebi musom mebubo bi di akira wo ye beduru ba bi mebubo bi di akira wo ye hwe ba mu osuro asafo nyina osuro asafo mu nyame nyina mo hwe na antwemo mo ankoso no mo so antwemo omo nyame bi won ma aya very very attractive attractive pa if you say ne bi attractive ahokyere di hwe aswachi abana no otene ahokyere wo wiase na so binya kristoni enya ahokyere chi nkọ enkoto won kwa nyedai enje wonya wiase nyame na ahwero kra emfa so be later no e bibisa say nyame ben na so na waka jese mesum osonya asase wura na waka jese ene wan check class na okom no wan check school na okoye no school na okoye na nyame aso na okoye na nyame a na bia okoye na nyame ne de ma wo ye di midi na to sa nyame no so ye dai e ma wo obi amma nyame foforo e very dangerous ti Yesu Kristo e konkra wodi je wiase o kasem bi che Matthew 24:15 verse 15 echiwade obo man it is a muhu echiwade obo man wo se echiwade obo man how do you for that kan say sha won komato wo se mri kwa wi ya asofo betunro aja kogu Nyankopon fie ye be sesa honi anyame hodo kogu Nyankopon fie ye sesa mu dine de Nyankopon di atoso it is a wo ti asori dem na hu echiwade a dan ye sha won komni bia se ejina konkon bia fa enya be pia so dem dio kenkan wa wo kenkan ba manenti ase kan cho sem wo ye dan ti ase abe pia so dem dia ti ase
abe pia so dem dia tiase nyame bi ne de na bro wo dem no eni atam onyankopon di aden ato so say obi akoto kraman what to din say hope mo bra kraman unti be friend hope eno ni pedi Lucy ne dia makraman oni pedi Lucy ne dia makraman comfort papa ne dia makraman no be friend kraman kwani be friend kraman kwani oni pedi oja kraman oja tone kraman oja tone kraman san ye nyankopon so obi didin no atuni nyame wi adin no to ka babu ka se go Jeremiah 23 verse 30 anwa tiri papa Jeremiah 23 verse 30 wasi Awurade nyankopon asemini etihwe wasi min kama mansa 20 meni adifo ne nya wasi oni adifo ne bianya Awurade asemini onyankopon asemini efise wo ye nipa omo ye nipa wo wiawia mensam wiawia nensam ade toto dan ade toto omo nyame so yes why ye nyankopon na dia mame ye fa no sura agrada nko why ye nyankopon na dia mame why ye Awurade bi emani no yi sa enwosra we kire me why ye fa no bofo angel and did the Gabriel oil ya tam bofo bi dia to oil no so nani pe tiachire and then nsu ayeton unim die dia to di ye fa ne say no be to this anointing water holy water ye fa bi holy water ye tutu di et omo wie dini awo nyamim ade tutu omo nyame no kure ade wie nyame manti de ono ni nyame wonim de ne ti nyankopon di wo so de a enyini a wonim say tetebra no ana say e friend say akonfo samai dane aba wura nyankopon fie no so obi ko baabi no obi dada ne nyonko dina kwa aje ba ko pe no yusu asem ni nie awade ono kura wo be kwa na ba bo ye den eda ho sa before kura be start atatia be ye we ni obe ni nyankoma de no kan bible sa woni ni bible woni na ana dimwa na no atani aba san nan krofo ye di wia wo media mi nko media mi se ye Kristo ni tibia ho no onye bibi boni sa o ontwa moja sa ono am kan bible won bible obebie Psalms any working kan nyame asem ansana sa anya na bible da ho di ameko ho di nye problem kura ana na wia na adanya masesai omo yo wanim na no ma kwahye court asamba badebi ye ma bible den kasa ye hwe de bible kan ewo Acts chapter 16 verse number 16 Acts chapter 16 verse number 16 what's na eba se yere kwa sori no ababa we bi owo akom o si ababa we bi owo de be ho akom obehia yen wo it's not this akom ye what this akom ye no ama ni wura no manya ho bebre ama man no ni pa ko ho no wonya ho bebre wanka so di nyankopon din debi ena me ni penya ho wo de dia be ho akom na no bo Yesu din wo bo Yesu din ni be you obo Yesu do say we di Yesu din na akom ho no dia Paul ne hunu ni secret hunu say ne dia no de ba ni akom ho say de Yesu etie na so bi bo Yesu din a wo hwe nyema no a wo de toto bible ho a utimi say ade we die ye nyankopon boss boss as the creator almighty God ni nyema nti sei na no wo hu sa na ye be de hu enyini ese obi ehu yes obi a so akwa de odi on kwa sori ana nyini ma men kasa me nyame onkongu kasa cheni papa o papa na libe bebre won mu a enya de o man kasa tie de honhom ne de e ka kire won na ntisa anka wuti ba bi kwa no ni babu mukura no a e se honhom ka bibi kire sa de we die emfiri nyame na me ogide se tiefo etie me no bebre di asema me kan bebre ni abom so ampa me kwa ha me ti wono enyama na ekoso no me honhom kasa kire ma me furi se ade emfiri nyame ni mi se sabre obi ka e woni dem se ampa nanso no aso hye nti ena makokọ hwede wakohye kusie bo yesem nyane dabere ne ho aho kire nti ni wakopie ho ne ho kasa kire no obu akwanche no kwa yeyama no obi akonya kopofie na kwanche de ma no enyama ne yeso ototombra na bra no ni bibi ne ho kasa kire se eti nyame fie pa na yese nkoto peteta kramre
ti nyame fie pa na yesi anadwo me mo me ho adagya yi ti nyame fie pa na sofo na mama kwankyerɛ sɛ anadwo me nkɔ tete saa de we na me nkɔ gyina na me nkansɛm wo haba so na me nto haba na ntwene na ye Yesu ye nyankopɔ bɔ soro bɔ asase no wo he a wontimi nya de ma me direct na agye me kwate haban na me dwunso gu so o ka say and I give me home samuni ye ja home samudi ahom sama ye gidie ne enye ne se o kwatete nyama bia kwaja baabie Bible na ye di ye adwuma obi mo akwancha fa toto Bible ho said ye work enti hifa ne Yesu ye bie hifa ne Yesu Kristo chi obi ga no sofo ga wo sofo bi tibi ka cho bi se hia me ko so tingrum hia me mpoa no na mi braw o ko pro bi re kwa no do bia hia ye bra no obi oba besie hwedwa no sofo atoa no no aka kire se nyeme na maba ho na me honhom na aba ho etu hunu mi ni padua eye bofo honhom na me awura ho no agi soda water waja no nte wo yitinedis edi tinchu oba nu fo ho sabe padua sa anya smochi na smochi na osofo we wura da ntu o hiti etu wura ntu o hiti na bi quite me say obi na sofo sa wo be commissioners na bentu esi obozi wa jinsu one bucket no na anyino mu fansa mema baby no baby ni so ni de bon to bo wo papa wani sukura mani bi na ehuna mane Bible nin kasa ne ehwa bi ewo asma fo homa no a etedu nko ye hwe Bible no Acts chapter 19 verse number 23 no was Demetrius sakasakayo ebrina remo no sakasakaye bia eba okwan mu no na nya de wa na nya de ketwa eni se jitejumfo bia ne dindi Demetrio a odi jiteyo atemi asori dan inseso ema adwumfo enya mfaso akese hallelujah amen was ya brantie bi bo modiri si asodan na asodan no si ye no odi ne okonwini oye jitejumfo na okope nyame edini be si dem ho ana gisa nyame no de be si ne dan aso dem ho nyini a Bible se emani paye den enya mfaso akese nyame hyehyɛ nkɔfo aso das na nyina osi wani osi aso dan eno so tumma nkɔfo nyem ho nyina ma Bible no count and was ne brebi oboa won na woni won ye adwuma ya no osina oboa won na woni ye adwuma na no e kan say ana ka kire wo mo a woni afa members na agina die ni say ewura no ma agina die munim say agina yi mu na ye nya ye ho ana yo pa mu ka kire wo mo se munim say agina yi a me die si hayi na nya ye ho na muhunu na munti asia se enye efiso no osum ni efiso na enye efiso nkwa na agisa nyame na die na erikamia ye se Asia nyina Asia nyame hodo ho papa ka sa sam we a che papa o kan 57 AD 57 AD and o ka sa sam we after the death of Christ 57 AD ache papa ana sa nyame we the whole Asia agina di che wo bo ade Misam television would wa baso focus so ni wonder sa kwaso no Bible say bi esi payo wo bi bia wo di nyame bi ma the whole Asia na o ka Bible no wa mo Asia nko kan se ni to aso wo si na Paul yi etu nkrofo bebre aso Paul and a challenge she obe preach against it no say sa nyame din no dani wani no dani ni pa free sa nyame no ho Ghana so fuai mo agiri so mo sum oso ni asase bura isi nyakopon no mo nkeka mo ho ni mo di modawro ni ma Ghana fo ye ma ye nuanu anim na da ho na nyame hodo a asofo no bi dia be wura ma anim no adoso yes who is your God why nyame na Paul can say enyame a wode ensayo ne enye nyame enti Paul ne preach say wonyame ye de ensayo ne onye nyame na enye ye adwuma nko na erikame eseye okonfo osofo ne ka kire am say enye ye adwuma nko ne say Paul ya say no nemum no obosomba kase nemum Paul pese was said then obosomba kase atemi okomu no na just okomu a na obosomba kase bi e no akofa atemi aye fa ne say then atemi na sorry fie no mpo no na wasi asori dama no wasi na sorry fie no say de wo mu ni hwibio ni pe ba won so ate na animonyam kase a ke se Paul aye adwuma yes isa so fu e o kan adwuma ba ne ye ye tonzio akwanchira kese boja kwanche kwadu akwanche usa kwanche nkati akwanche kwanche hodo aba abusum ne ma no
was in a car, a painful baby say, or bosom or comfort ye, said ni Bibia Becamwa, or a kind of simple, Bibia Becanyan to us yet. So, or convoy, Bibia Becamwa, and to us yet. Who's and one other piazza? Oh, yes. Into qua, or say, black consultation fee. Yes. And to us, and to us, and to one maybe you cry. You be as a mechanical. Samna, I go for 7 and Twasiana. Okapano di car to us. Found it that Okano maybe you go. I did 2 million. Oh, I want to do your mobile. Maybe Sagana for 7 years would tell me. My papa would tell me. My mammy would tell me. Who is your God? I know Yami. Was he after any more young Cassia? If also for convoy, I catch a member says, and when young Cassia Abusum at me, war Asian, Abusum bar at me, I will the whole Asian. Any we are see, any day, we are see, yes, Tisabranum, no Yamia, no, we are seeing Latin Atum. If I'm a poor, Dania Samneni. Yes. You want my papa. Oh, yes. I am a good one or there. No, you put him back. Then so your manua, a bit more your noa. What it took up on one. What you say, your Sonia Sassibura. Ah, Nani Power, there be no Sonia Sassibura. Hey, me papa way, me papa way. Won't papa no. I don't want anybody could hear. Na so bia so Yesu nsat na kodomu a na koya adwuma go omre na me Yesu kwa na me Yesu kwa na me Yesu ka Yesu ye da no baba ye nche na ko ba on kwa so nsa na nam Yesu we mayo na de Yesu kwa de Yesu nam Yesu we mayo pa na we ye tie wu bio a tie fo tie me jata ba wu jata yes e to tin kan cha me say Yesu Kristo wu kwa Yesu Kristo da jata u ta ne se bo Jata ba wa jata. O jata. Cotton one mawati. Ye nyam ya sum no. Wana na ne mo a. Dabi. Wa ya kan nyamim. Oh yes. Ya kan nyamim. Papa. Ni me say, aye symbol. I na see Yesu ye jata ba. But Yesu na ni jata. Aye symbolic. Adi ba Yesu o ye kwama. Na so na nyo jan. Yeah. Wana nyo jan. O kana wo brasia. O kana wo brasia. Yes. And also Baba say jata. I mean nade. Just what Baba breso. Oh my God, yo untono. Oh my yo. We see you be proud. Yes. What man second coming. Me say what man second Bible say. Oh man say grandma. Oh my mama when you would go to our patch or sit up and check. On you know. Yes to bow on you. If the first one ban to grandma or the over said to Obana when not to or the son of make a dinner. No sorry. But in that Obana to Famua. No one sakawagin. One get a chikwaya. Obana said jata. It will be 12 hours. Yes. Some of us watch it. No chase ye young upon what any jata. Not in heaven castle. On Yata, not in heaven castle. Yes, some Bible na me de castle. Yes, I truck on. Yes, was he? Who can come to us once? Ain't it your poly? No, cassette, you for Paul. What said your poly? One must say a Juma. Paul say a Juma. Means you're making. Or so for me, or see me say a Juma. Tebra or Tiano, and Tebra, Omotea, one buffy, on buffy, no mutiatiam, no mutiatiam, I can say F of way. One engineer, I do wait here. As a can you who say, hey, already be any no. Mess I need Pana Yakasamo, say, you will make Chomo no Quadia, on Sakano, no Muswabo dead day. One more day. I'm a body day. You must sim, yeah, one crow, yeah, one crow, yeah, one crow. What's it? One bufu Cassia. What's it? No bufu. No mutiati. No say. Office of war. Office of war. Muntiawo. Muntiapo. Every say atami. Every say atami. Bufu Magasia. Bufu Magasia. Oh yeah, dear. Oh yeah, on one ever sumuno. On one ever sumuno. Yeah, one crow. Yeah, one crow. Yeah, one crow. As if for crow. Ne ya body so. Sadi bi asipai. Yes. Ni pa na ni bata ono. Onu boss eh. What was it? The Yanti, Abia Sipai. Bible near the Casam. Yes, Asia, and you would be a peer. Asia will be actual. Oko Israel for Kofang and Buffalo Summon. Yes, I want to need bar. No, me as father. Yes, Nagopo Buffo. I want to need bar. Yes, Oka Babuna, young cockran, young cock, there's some. Oh, young cockay, I want to need bar. Oh, I'm so soon, Yama. I want to need bar. Young cock. Can Chronicles, young Commander. Kings, Yanko Kings, right? Kings 25, Yanko 23 verse 5. 2 Kings 23. 2 Kings 23 verse 5. Verse 5.
wɔse na otutu asɔfoɔ hu ɔse Israelfoɔ no bɔ mmɔdene ɛyi Nyankopɔn asɔfoɔ to nkyɛn Judafoɔ ahemfoɔ ɛna Judafoɔ ahemfoɔ no nso wɔsisi ɔhye aduhwam ɔno mo sisi afɔrebukyia hye aduhwam ɛma ba dɛn ba to fa ba Israelfoɔ fa ba ɛde yi Nyame as father fa ba ɛde yi Nyame as father ɛna mo san kɔ fa bosom bi ɛfɛ Tammuz ebe jama san oba enu kan Zakra yan kan Zakra nchao no mo hwe bosom mo to di omo fa di jawa ese oba me kasi ko to abrani nti ko 8 verse 14 wɔse na ɔde mbɛwura Nyankopɔn firi mpo kɛse a ɛtia fi no ready pagya Isaac and ne kwaso da na hwɛ ɛhɔ na ɛma tete ko mu sɛ ɛma saa nyama we me ma do na di akyire pa yesemo ma do na di akyire pa ko fa ba paso ɛhɔ na ɛma tete hɔne ma tete amorisu Tammuz ɛno mo nso obosom Tammuz yes so obosom Tammuz no nature ɛne hwan ba eto mbenya Godfather eno benya dai the son anam to ni o mani din Tammuz ya besi ko o man ye fe no Babylon o so benya bosom bia o mo taking as o father eja o boss ba asase no mo di si wa no mo som Nebuchadnezzar no ye fe no say dai Belus eno mo so betu bosom o ba ni di say dai o mo to ko fa bosom a o mo to ni din Tammuz at the same thing Babylon no mo ko fa Israel ko wia any benya o man fe na Syria o mo so benya onyame ekyabia no mo so so no a on friend father so no boss so boss asase na Syria for so e friend say dey Ninus a mo so benya oba krona bi so no so ye say dey e friend Yesu say Yesu oba no o mo so ko fa apostle bi a mo to ni din say dey ayo by friend Hercules any benya o man e friend Greece o mo so benya eja na bi mu da so som no e friend say Greece wo a ye friend o mo so ye na eja o mo som no as Godfather a ye creator ma on friends almost no your bad there your friend said Zeus a benya oba ase Nyankopɔn oba no a almost so di din we na man your friend said Dionysius wow and benya ye benya my your friend said Rome almost benya eja ebi sum tetebre no a your friend Jupiter and benya oba a di jaw say oni eja ne ba friend said Attis and ye benya my friend Egypt omunya white power obian civilization start to Africa Egypt bosuma no so no as father a we didn't see what so no e fa ne Ra and obenya oba as oba no san no omuso betu say dey Osiris we wam confess so no e di say so for me confess anya no we baga na no be fa ne Yesu a wonyini ni and she India India for benya bosumu a omuto fa ne father eja a wo mam a ye fa say dey Vishnu and India for worship no na ye yo mo oil you saw because so for we no kita dadie sekan so for what than Shauli so for what than Shauli what than ninja who kita sekan babu kakraka we wotimi what say babu man sekan me nyame ni power so dem who kita sekan unfa munia unfa no unfa mu kwaye no be just saying a magic saw want to defend magic saw I don't know to say anointed saw why na the mawo why na the mawo why the mouse sikan India for and once a so vision no and no oba benya oba no so no and your friend said Krishna and they on worship Krishna go for worship Krishna. Oh, now India, China for so almost we China for someone almost be almost your Chinese fight was so yes as and your Chinese one almost some sign me where your friends say Panku. Okwa China, your friend Panku. Oba no almost when Yamioba ho and Yamioba no friends say ye. And no more back friends say Hongo Machupo. Hongo Machupo. No wedding. People see you see you trust you kasamwa you nim dey yaka sanya mi wemu ekofo be some no do back na memu hanmu o dey yesu di na beto no afra say me nyame de me papa Jesus me papa simesi yama bible ne nkasa na bible ne nya enyi ano na me hunu de onyankopɔ pɛ so wo kire yan go 2 Corinthians chapter 11 verse 4 2 Corinthians chapter 11 verse 4 and so we be Christo fufuru bi
fufuo bi wasam kyerɛw ayenkaye ana hu fufuo bi amunyaya hu fufuo bi ana bia ana me say odi bawo so a ana asempa fufuo amunyaya asempa fufuo ye be bia di wa so fo ko bi da ye mu da mo nche na mantie no kwena me near to be condemned. I'm not preaching politics. Me preaching some be me politics wa. Some person be catch Ghana for say me ma so na ye. I don't have time. Some be kasa me preaching me say utinyanko person na di. What so na utimi fo say free nyankopon dia. Transfer them. The Bible kan. The Bible kan ye kan. The Bible kan. Ani ye kan. Enti otie fo tie mi ye. Yesu Kristo nyane ye. Yesu Kristo ko oposo. Na so fo no. O ma hunu no wa. O ma hunu na panche. Debi. Yesu yinu wadi chese abonu kwa uno membreso be biedwa Yesu ye bodamfo da bia se badani mo bodamfo jira we ran crofo da yim na ye bodamfo jira na Yesu ajira no aye say Yesu Kristo osmo bia osmo bofo se obofo yinu wadi yes yama babu ne kasa tofi yanko kan ka babu ne yanko yewe waka honawi ye ko sefania na nyankopon se wiye bre no omo ho beda ho yanko the quotation ya sa pieto na nyanya yemi atiefo na tiefo so emram bi Sefania chapter 1 verse number 4 osna metre mensa onyankopon so betre ne nsa Juda ni Jerusalem ni na so Ghana fo muntie me tabayin kaye ani abosum asofo ni din afiri asase so oyiwa o se abosum dan asofo ukrobe ma onyan foforo na se abosum no won asofo ukrobe ma onyan foforo be ma onyan foforo Bema Yankopon fufro. Yes. Bema oban fufro. Bema fake Jesus. Yes. Bema fake Jesus. Corinthians no kind. Corinthians nyanko. Wow. Maunya. 2 Corinthians chapter 11 verse number 4. Osi na so obi be kan Yesu fufro bi wasam. Ayenkan ya. Anase munya fufro. Ansem no kan no to ba mutim say Yesu a. Say nipa no. Munyini ni. Muntie say nipa no. Yesu Kristo wadan say ye give say wasori afewufo. Yes. Obi anyini ni. Yes. Yesu Kristo. Oh. Fadi say ukaje nkwa. Yesu asaba ye kani. Oh yes. Yesu na ne ponche. Yesu na nyo dan. Yesu timi na ne kraman da. Se kraman Yankopon diri drama kraman. Yes. Symbolic. Duka Bible the book of Revelation wa okache say kronachi e dey be one kraman. Revelation chapter 22 verse 15. Osna kronachi ana kraman edutufo nyamanfo awudifo abosomfo eno mo patro ahonom nyina go kronachi o man kokrom na kraman nya kroman kwa Yesu da ne kraman say kraman nya have kroman kwa osofo ko da ne kraman Waka kronachi. Onko. Waka kronachi. Onye ready. Etimi dia me set here for say, hwaniye no bia ma nyamfo fro. Oh yes. Who is your God? When you nyame. Nyame pen. Na wo sumo no. Yanko Acts chapter 8 verse 9. Acts chapter 8 verse 9. Koso odunsini simo. Oso fue. Dia me kabo nya wo chache say, wo ya konfo yi wanim. Yes. Wo ya konfo yi wanim. Wo ya be ma bonsam so a. Yi wanim. Asem na ni. Tie. We are Bema Bonsam, you and him, and said Bema Bonsam to Dania Wabia. Oh, yeah, Timidania, Bema Bonsam, the bay, a bull matters and yes. Timafono, I know to be treated to the Koanabi, to be tempted to the call on Aquayo, or she'll be a wounding I'm not to be boat to pay. Kusa or Kusayonam, Okolo, Bema Bonsam Subano. Put me Dania give you to a Robert with the Baba to Swassa Powers account. Yeah. I don't know what I done more. Than Niema. Nyamilipa. Shababu Nyanko. Was nobody may be a the did the Simon Elkadam. Oh, now I know. Did my year preach 28 years. It is so cool Quajimaya. Ukumi or Quajimaya. Uba Chimbo. Na Yesu we was so uncle. Peter we. Ukumi Namakwama. Obaba to me. Yes. Obaba to more down. Obakwana we senior. Ati yes and baby ayedman say na me free na me adwuma se no bi so obekumia akaba me na baby am ayedman dro well I saw na 7 days sabata sorry the whole greater Accra region and the regional headquarters wo we like the whole way on sorry bebre outside they will be all bebre tenya sorry fia and to be for wo nwuram I am mo frame am tete mo kwan me sere
Mo kwa me sere ba akokra. Munyi monim. Shababu last one. Osno bari ma bia. Oso be ma bia. Odi Simon. No wokuro no mo. Akane no. No di sumasam. No di den. Sumasam. Oye no so bio kese. What? Ikofo yo mo sumasam. No mo wie no be jaso de ma. No wa yo mo so bio hedan. Kese. Obi o kese. Nyini ni me ko so foti mi free nipa yem se enne nyankopon akanto na aka angels no. Aw, e dey busu sam no. Obi so na se menka. Menka ni enka sam. Busu sam. Shababu ni yanko. Oye no kese. Odi ya no kese. Emma Samaria man. Emma o my Ghana. Om hu twiri won. Ebi mu hu adwo mu mabia agina dio. On na won nyina. Sa papa yi. Eno man ni nyina. Efri ketu ko se kase so. Ketu ani empanyifo. Omu tie ni kase. Oyinu Nyankopon ho de kase ye. Hey, anya bro. Sani ma sisi diety. Ebi esu obabu mo. Isa for na ma sa so for no for mo ani o. Isa for no bi ka ye Nyankopon go sika papa. So for ka just be blawo mu. Na so be bora banga. Mi timi ni sa bom sika dum. Eh, urade. Nyankopon ma so for ya rubber. Aw. Spiritual arm robber. I'm a bank manager be watching. Oh, ye Nyankopon kebabo. Sikeni gite. Was in the one Hega 2 verse my 8. Me get ababo no memana flow. Was a minasika. Any gite woman. Everybody asem you. Everybody won go yesika bank da. Debi. Nyami, me fast. Can last one first one am pon. Was it? Was it no kase? We no Nyankopon won de kase. Nyankopon won de kase. Wotie no. Na krofo tie no. Efise. Odi akonfosam. Amam hu aduro man check. Magic. Akonfosam. Oh no! Inyania etie fomram. Everybody shout some so. Amen. What's that ya no kwari mabio? Ampo. Everybody asem ya no kwampo. See the agenda chire be fraw. I for ya no komo yam do. Quotations no yin sam ni agi. Ni o. Penye. Senya meti asie die. And you never him. Bible no homo bia o. Emmanuel. I do kwa heaven. Homo bia bia to me kan bi. To bia nso ye njobia. Na ba ado akuna medwene wo se. Se the Bible pa obi atu kuta bi no nyesa na Quran di o. Quran emma Quran gudem. Wo mi so Quran hwe. Wo mu tie kire no ye kan kire wo. Se Bible die. Obi atu kuta bi. Nana yasa akobi ode Bible koyi ode kwakire wi. Ya odi sina no. Eja to ne sim nyina na ne tinyina tete. Una okro. Eji ebusia me yembi ahomatu for so kan bi wate. Apostle Kwadjuma na edi nkomo no. 7 days about Church of Christ. Omo anya. What am free. Kan se mebre. Bi ahomatu for no. So obi ka. Akire wadwen. What am from me? 0302 248787 0302 248787 Aka kan ho ye 0302 257901 0302 259101 0302 257901 What am from me? Any come on. Can some be I'm Ben Ausmanu. Yes, some yano crumpo. Phone and say, some night. Why should I cut your man? Hey, sister. Is it the Ahmano a dear him? So for Bocoswa, Cassam actually. Some no cray.
Apostle Kwajiman. You know what you're not friend. What you're not friend, what is it? 0242 327172. Apostle no man no 0242 327172. Can we 0207 211 337 0207 211 337. And I am one of the Hamapa. Yes, I want to change. As of engineer and I'm one in Yamway. Ready, baby. Yeah, I mean, say, I do the Abajua. Yes, we say when you are muscle, and our man, Eddie, and I will so be a fan, because also for being I jam on David. To me, we're testy, fast adjuration trip. Libya had your test, morning show, you know, test. Yes, Mamma Daroma, the movie and my first of Foboko. Now, whichever companion. As I want to say, they trade engineer, Jamie Bissari say, who is your God? I know Yami. Yamben and Nama, and I am me how to say, Sabi, what the cat can dear, so now how you say, Yania, your name, we, you better win your couple yes, man. I saw your quay, you better home papa woman, and I says, I saw Yamin Yamben or Tias anymore. Ah, yes, moon. Yanko, so for no general, Yamben Kutano, you better home. Young Yama Babu and Casa, who's the media Bribia Babu, Dianabano, Dianaba, Yanko, 7:15. Matthew chapter 7, verse number 15. Was in Swapper? Was in Swapper? Monshem Huye. What were you so where in Swapper? It is soft when a mount Swapper or Mount Swapper, the Adubaco heaven. On Torias Mount, there be. Monshem Huye. It will be a genuine, a default of one. It would be a default to fight and a so far to force war. When I'm Yantu Mamon, when I'm Yantu Mamon Casa, Nanso Moody, why am Pataquan for the Tiasemi was on my banner would be on my banner with Twassian. What Tibo and Cassesso, you are Bobe, Omotin Diabeso, and Cassesso, and some Cassesso, Casse, and Subobe, and Cassesso, Omotin, Yami, BS, with 2 women, Yamoyano, who was away, Bobe or Tin Cassesso, and Babu in the air. I did was in Cotomre, and the Babu, sign you when the Babu comes over verse 21 or Cassemi 12. Verse 21 Oseti, and you will be a semi say Radia. I was saying, I'm saying, Pudo Bebre, and what we are saying, Pudo Bebre, and so for them, a year Jumentino. I was saying, you be a semi say Radia, and of course, Lord, besides the Lord, because Jesus, besides Jesus, your Jesus, yeah. Well, eh. Oda kansi kakara me wi fan to aso na yenko enye obi o simi se radio ana bako so enie na de ye ja wo soro na pede ye eda no enipa pi di ba beka se awrade yemfa wudin hyenkom yemfa wudin tu amone yemfa wudin anwode pi ena meka kire won se mi hunu mo da na nyenye obi odi Yesu di atu amone wo so hunu ne da oni wo Yesu pitete gun se enye ni din odi ya saje odi ni din to so no odi nyame bi ya saje no say ko dey check out na na je so once wo gira Yesu din adi ye ntinu obetimi abese akọ heaven wo bra ni wura fees say you okoto be share ho no eno wo di atete woni Nyankopon tam mo firi mi sonko mo amoye de entere won wo so mo ye de anya de entere esumasem enyema bi achiche esumasem edo so papa enyema enen ka wa chicha fofo bi ko bere nka wa kese chiche nkofo de bi ti police wo woti na che so fonsa no di Nyankopon fi magic ring e che so fo on fere magic ring I know get the bank of phone say I dey show you magic ring. Now show us police. Now why they ring for we should now we show magic ring. And na pam tum na show police di Nyankopon fi. When we guase. Nguase na kamo. Nguase pa. To ka kwase abani sa kwa mo fere. Jeremy akase. O se abani sa kwa mo nyadai. O mo fere. O mo nim nsam. O mo nim ensam. O mo ni fere bia. Fere bia nka wom. Be patro de kan quotation am yanko. Yanko Acts 13. Acts 13. Verse number 6. Sergio Paul ni Elima. We came supono. Ekudru powerful no. Wo hu odinsi ni D4 trufobia. Oh yeah you deni. Onu so Israeli. Ni din the ba Yesu kan English ni ere. From the English version. From the English version. Where Hebrew Bible no kan. And when they had gone through the Isle unto Paphos, they found a false prophet.
who was a Jew whose name was Bar Jesus. Bar Jesus. To do be Jesus. Catch us on your name. Who Bar Jesus or Babu Maka Jesus or why? Tinyami Ben what in the one. Nyami Ben what in the mouth. Jesus Ben what in the Jesus Ben what Quanchan or Jama one. To beat Mama Bar Jesus a Quanchan. Mama Bar Jesus a Quanchan. Me sent here for say, Mummy now. Yenya with church. Mummy Yenya with church. The B. We are saying, you say, baby, Bible say, you will come here, which are bad. When you want with church. Uncle Tom Quanya Day, Anthony, Obi, Eddie, and Obi. Yes. Where do you? Oh, yes, who can 1 Corinthians 7 verse 20? Can you go? Oh, where do you come? Obi, 1 Corinthians chapter 7, verse 29. Verse 29. Yes, is who it. And the yes is to the the American year. The person become a 40 years. And Yanam, say a brin, what's the American year? Say, we're tabling it here. Post to a tablet here. Now, the Yakan, let's say a woman. One or why you're and then you're waiting. Why, yes, said you would be a fan of a fast balance, no job money. No, watch it. One or Musuno, and no more Musu. Or my said your Musu. Just any panache I can see I can apprentice this. What when you are Giano? Now, only was kind of crown. Or my said, I said, one hour tunnel, and no one cotompo. I said, when if she, I said, one would do yes to me. Why, I said, the one year Casacra was what you want. If we say, yes, it's soon a day. It's this sound which I wear. One should show them your one year. One Trafaco. I'm a when you know Yanko Ponso. Or be more fed Jesus. Yes. People from the big catch when say, who is your God? And I was someone. Yami and the number was someone. Now the middle church I make a chat here for the oh yes of what ya. Or say power is limited. Yes. But wisdom is limitless. To me, a day, Nipim Sibia, na munumu dear, any area to power no, Jinwi pa, a best finance, two can last quotation Timothy 3, Yanko, 2 Timothy 3:9. Go, oh, power no, catch on. Power is limited, but wisdom is limitless. Go. 2 Timothy 3 verse 9. Also then, one moon come on him be if we say Jimmy a better dependent said woman in Asian and some young son about to one son about woman send your people from Ghana. Said your people from Mano, Yamutiti, Yeti, Esha. Oh, yeah. Bible said, Jimmy a daddy, one night did know the Bible want to swap. Fire for if say Nipan about them one, I have it no buy. I did not man fake Jesus. I did not man wrong Yankopon. Man fake God. To Jimmy a bed, and I say you bet. You true for Yankopon. Oh, boss to Bassassi. Israel in Elohim Yahweh. Oh, yes. Esha Yankopon. Yes. Oh, we am about. Amen. No Jigan and see. Amen. Moment here for you, and in so now. No be Piano, what you be also Nakum. Amen. Nakum and so Yamiasam. Amen. No yen see. No one see ye. Amen. I do it. Amen. Amen. As for we person of Fro, I am for a bit me afro, and I say, I shall not cry a wahine. You, you are son the dos Morgana. Now, you can see a Bobby baby, what you are just a Eastern region, Western region, Central, Ashan Bibia. Now, Accra, dear, your regional headquarters, Nakra, more than 20 branches. Yeah, 2 friends and who person near 2 and amount. Yeah, no, much but no baby. I will say, you are being also there. Your regional headquarters, no, I will, and ya, I wish in your market. I wanna. Your regional, you know, your school, your BBL, your school, or your sorry, dank and CC on them. Yeah, who person of Fremen, now on Tibabu, Massam Lapis will be Samia. Now, my church, Nimono, baby, I would tell us all that be bear with Echi. Now, we tell some canting Yamia Samoa, never Boa, to someone in now. Not steady near my years. We have seen a young woman in young song, when in our 2 Peminama, Minamani 0242 32 7172 0242 32 7172 and a 0207 211 337 0207 211 337. Yo,
also for the dasi and the end said ye so wadarma from Pabo teacher na the fankateacher be and we pay and a chamber pipe to Enyankopon ya banka se yada wase se yesra wodi ene mukana wa me de dwumade nyina so bawie yesra so ba wasam ne enkokoso aba se de wasam se ye na se da wofre ye banso a yetime aka bi a kire wo ma yada wase paibo tie fo so wati empaibo utumi munti amen amen